Branko, čestitke, odličan posao, napravili smo i večeras, možda malo manji umjetnički dojam u drugom poluvremenu, ali velika, visoka pobjeda, europska je to utakmica i mislim da sve zasluge vama i dečkima. Prvo ne smijemo ni jednoj pobjedi gledati u zube, nikako, u Europi. Znači, ono što je meni jako bitno. Opet smo ušli u utakmicu kako treba i to me jako veseli i to me raduje. Odigrali smo jako kvalitetno prvo poluvreme. Anulirani njihovog glavnog igrača Karvalja na desnom vanjskom i s tim i njihovu igru. Mogli smo si priuštiti da smo izrotirali sve igrače. Dečki su to dobro odradili. S druge strane, ekipa Brage nije toliko loša koliko je možda izgledalo prvo poluvreme, što su pokazali drugo poluvreme. A u neku ruku se i slažemo u nekim elementima da drugo poluvreme smo mogli i bolje odigrati. Ali šta je tu je 10 razlike, da je neko prije rekao utakmice ili prije sezone kad je bio žreb, svi bili zadovoljni, sad nećemo tražiti dlaku u jajetu. Čestitam dečkima, hvala divnoj publici i čestitke rukometnom klubu Nexe na još jednom lijepoj večeri i ubedljivoj pobjedi. Da, i život ide dalje, vraćate se opet premijerki i put Križevaca. Pa je, sutra imamo slobodno, se dečki malo odmore, onda ide priprema za Križevce, maksimalna priprema, da odradimo taj, ajmo reći, prvi ciklus, jer onda ide reprezentativna stanka, ali reći ću vam već sad da ćemo ići maksimalno ozbiljni u Križevce, jer nas zanima ovakva igra. Neka bude tako, sretno. Hvala puno.